guha ikaze wakoze subscribe nawe utarakora subscribe. Iki nicyo gihe ngo tujye tubana mu gikombe cy'isi umukino ku mukino. Ndagira ngo tugaruke ku mikino yarayibaye, imikino itatu. Umukino wahuzaga Brazil n'Abayapani, umukino wahuzaga Abadage na Paraguay, ndetse n'umukino wahuzaga Maroc na Netherlands. Mbere ko dutangira iyi mikino, mwayibonye ute? Se mwabonye amakipe akomeye akomeza kugendera mu cyizere avuga ko akomeye, cyangwa se nayo arasabwa gutegura umukino atitwaje ko akomeye, atitwaje ko afite abakinnyi baremereye? Reka duhere kuri match ya Brazil ndetse na Paraguay. Match ya Brazil reka duhere kuri match ya Brazil ndetse n'Abayapani. Match ya Brazil ni match yabakomereye, ni match ubona ko bakinaga position, ariko ukabona ko Abayapani bo bari gukina counter attack, ndetse biza umukinnyi ku mukinnyi. Wabonaga ko Brazil yafataga baro, Abayapani bagahita babuzuraho. Ukabona Abayapani bari gukina spirit y'ikipe, spirit y'igihugu, nyine ubona ari abantu bari kurwanira badge y'igihugu. Nkuko mwabibonye, Abayapani batsinze hakiri kare, batsinze ikipe y'igihugu ya Brazil hakiri kare, ndetse bagerageza kudefanda neza kugeza igice cya mbere kirangiye. Igice cya mbere cyarangiye Brazil iri gukina, ariko ikagira ute ikabura uko itsinda. Ubona Abayapani bari bakoze block imeze nka bisi, bari batambitse mu izamu, kuko nta shot on target n'imwe mu gice cya mbere Brazil yigeze itera mu izamu, kandi yatakaga, ariko Abayapani abayakuza bari baborotse, ubona ko bari bateguye match, bari bize Brazil. Ariko mu gice cya kabiri umutoza nka Ancelotti, ni umutoza mukuru, ni umutoza ubu uri kubona ukuntu umukino uri kugenda, ushobora kubona ibintu agahita abona ko hari amakosa amwe n'amwe ari kugaragaramo, ndetse wahise ubihindura ku kanya kugira ngo arebe ko ikipe yaza gutsinda. Ancelotti yabonye ko ikipe y'igihugu y'Abayapani nibakomeza gukina umukino wo hasi, nibakomeza gukina umukino ugendera hasi, bitari buze gukunda. Ancelotti niko guhita yiga gushyiramo abasore bakina imikino yo hejuru, imikino yo ku mitwe, ndetse banakina ama counter attack. Yahise ashyiramo uriya mwana wo muri Real Madrid bita Endrick, ashyiramo n'umusore wo muri Arsenal Martinelli. Ubona ko noneho ikipe asa nkaho ayihinduriye imikinire. Ubundi bakinaga udupasi twase ba Paqueta atanga kwa Vinicius azamura ruguru kwa Ryan, ariko wabonye ko yahise avuga ati ibintu ni mukomeza kubikina ntago muri buze gutsinda ikipe. Ikintu mugiye gukina n'iki, urajya ufata baro upase ifu kwa Vinicius nawe ahita yindura uruhande hejuru, none undi ahita amanuramo centre. Ubona ko ibyo bintu babikinye bakihagera, ikipe batangira kwirusha, ikipe itangira kuzubara, itangira kuva mu mukino wayo uko yari yabiteguye, ntago ariko yaje kubisanga. Ku munota wa 60 Magalhaes aba ashyizemo igitego, abatanze assist, igitego cya mbere cyo kigiyemo cyatsinzwe n'uyu musore wo muri Man U. Ubona ko nawe byari byananiye kabisa. Brazil ikimara gutsinda igitego kimwe, ikimara kwishyura, yasigaruka mu mukino. Ubona ko Brazil noneho yongeye gukina twa dupasi twari twase. Ibona ko noneho Abayapani yamaje kwicira umukino, itangira kwikina twa dupasi twase. Niho Vinicius yazamukaga agakubita amapoto, arayanurugura agacenga akagera mu izamu, ariko bikanga. Ku munota wa 90, ndakeka ku munota wa 93 baragerageza amahirwe, Martinelli ashyiramo igitego kuri pasi yarahawe neza na Guimaraes yajijishije aba defenseur b'ikipe y'igihugu y'Abayapani, bari bamaze gutakaza baro, abajijisha ko agiye gutera baro, birangira atayiteye, ahubwo ayipashe Martinelli bahita depoza mu izamu. Ikipe y'igihugu ya Brazil iba isezereye Abayapani gutyo. Gusa icyo nakubwira cyo, Abayapani bakinnye umukino mwiza, batweretse uburyo football itegurwa, batweretse uburyo ushobora kubura ikipe ntoya ariko ukadomina ikipe nini, ndetse ikabura no kwigutsinda. Reka twite twinjira mu mukino wa kabiri. Umukino wa kabiri ni umukino wahuzaga Abadage na Paraguay. Uyu mukino watangiye abantu bose babona ko biri buze kugenda kose Abadage bari buze kwitwara neza bitabagoye, bari buze guhita batsinda iyi Paraguay mu buryo bworoshye. Gusa Abadage batangiye bataka, ariko ukabona bafite imbaraga nkeya. Ukabona naga Abadage tuzi mu gikombe cy'isi cya 2018 cyangwa se cya 2014,
Badage babaga baguruka bafite imbaraga kabisa, ukavuga ngo uyu ni Umudage. Ntabwo ariko bakinaga, wabonaga bari gukina udupasi twitonze tugenda gake gake, ukabona koko Paraguay yo iri kubacungira kuri counter attack, ikavuga ati reka twebwe nibajya batakaza baro turajya tugira turajya tuyirekipera, dutangire dukore counter attack zacu turebe ko twabatsinda. Irabigerageza ku munota wa 42, uriya mukinnyi wo muri Chelsea mushyashya baguze bita Enciso abatsinze igitego cya mbere cya Paraguay ubona ko noneho itangiye kujya mu mibare myiza, iravuga ati noneho reka dukine umukino wo kudefanda, noneho turebe ko iyi match tuza kwitana. Paraguay irakomeza ikina neza, hafite imirangira ari igitego kimwe cya Paraguay, ariko ubona ko Abadage baje bisiza agasendamo gake, ariko bagakomeza bakagenda gake, bagakina position, ariko ukabona nta mbaraga, nta mwuka mwiza bari bafite mu ikipe. Wabonaga ko bari gukina agapira kagenda gakeya katirukanka cyane. Iza kwishyura ku munota wa 50 Kai Havertz bamukubise centre, ashyiramo umutwe, igitego cyiza yatsinze neza kabisa. Ariko kuva batsinda icyo gitego ntago bongeye kugaragara, ntago bongeye gukina neza, bageraga imbere y'izamu bakabosha ibitego byinshi, ubona ko ntago ari ikipe yari ifite yakinaga nk'ikipe iri kurwanira ibendera ry'igihugu cyangwa se iri kurwanira igihugu cyabo. Ni ikipe yakinaga yitonze gake gake nk'abasaza, ubona ko kabisa Abadage kuba basezewe n'ubundi nta kintu bari kuzerekana muri iki gikombe cy'isi. Abadage barabakera, ntago ikipe ubuhezi hari, ntago ari Abadage, ntago twategereza ko ari Abadage, kuko Abadage ubundi bakinaga umukino w'imbaraga, ukabuza ko niba ugiye gukina n'Umudage urakinisha imbaraga zawe zose kugira ngo ubashe kuba wamudomina. Ibyo ntago babikiniye. Mu yindi match yabaye mu masaha ya saa 9 z'urukerera. Match yarigoye, ni match yahuje amakipe akomeye, match yahuje Abahorandi ndetse n'ikipe y'igihugu ya Maroc, ikipe yo muri Afurika. Abahorandi bakinye neza, barataka, bakina umupira mwiza, twa dupasi twabo, ubona koko Abahorandi bafite confidence yuko bari buze gutsinda umukino bitabagoye. Ku munota 72 Abahorandi bari bamaze gushyiramo igitego. Abahorandi baratsinda, ariko ukabona ko ikipe y'igihugu ya Maroc nayo iri kugerageza amahirwe, ukabona ko iri kugenda igerageza set pieces ngo irebe ko basi yatsinda igitego, ariko bikomeza kugorana. Ikipe y'igihugu ya Maroc ku munota 91, ku munota w'inyongera, ikipe y'igihugu ya Maroc yaje kwataka ibonye igitego isa nkaho igarutse mu mukino. Half time irarangira, bajya muri extra. Bageze muri extra barakina, ariko habura ikipe itsinda indi, bitabaje penalty. Ikipe y'igihugu ya Maroc isezerera Abahorandi, ibasezerera kuri penalty. N'amateka ikipe y'igihugu ya Maroc yanditse nk'ikipe y'igihugu yo muri Afurika ibashije gusezerera ikipe ikomeye nka Netherland. N'amateka atazibagirana, n'ibintu bikomeye aya makipe muri Afurika ari gukora. Aya makipe ari kuduhagararira neza, kuko ntago ntekereza ko ikipe muri Afurika kubona isezereye ikipe y'ikigugu nk'Abahorandi ntago ari ibintu byo byoroshye byo guhita bumva ko kumva ko ni ibintu bigize ni ibintu byoroshye. Wapi, ni ibintu byiza ndetse binashimishije kubona ikipe zo muri Afurika ziri kugenda zigatsinda bitayigoye. Utaza kubona n'umukino Cote d'Ivoire iri buze gukinira ijoro nayo iwutsinze, kuko uri kubona ko ikipe z'igihugu zo muri Afurika ni ikipe zateguye, ni ikipe zizwara, ikipe ntoya zigakina umukino wayo zapanze, zikirinda gukora amakosa menshi, kugira ngo basi zivuga ati niba dukubita kimwe turacyishyura, cyangwa se turaza kujya doro tubakubitire kuri penalty. Shout out ikipe y'igihugu ya Maroc yitwaye neza. Ese wowe muri aya makipe yose ni ikipe yagutunguye? Ni ikipe uvuga ati ngiye ntago ikipe amahirwe ariko ntago ibashije gukomeza? Andika comment yawe hasi.